Kekonian itu kita namamu kaparan dengan manian molong tungi konsiran orang polo beita mardongan-dongan Asia hola nama baik naisit nirohai Arian nang borongoni sai busit sahon rohaki bohado ujungi hubungan tahasia sai uripu jo itu setia salelengo apa nama dua holong dipudiki tarsongong kungarau malos ciladani songoni marohaki nungamala dan uripu sangari di bayan horongi gape meamu sai maito sai masude sai maholan au nagabe korbanu ari suai ari maranti kiki lan alari cinta palsuni Arian nang borongoni sai busit sahon rohaki bohado ujongi hubungan tahasia sai uripu do itu setia salelengo apa nama dua olong dipudiki my